tun tumchu voin bi katan bonus video anidona hun kanai chep deu awangin athumil picture karonda don lowa mase thuthar bengwar thak tak ani kabai sai kanthupuya kanlu main mizorama hrivai chunga lawlut kannai belmek zela hengzinga thren khathi chu namdang le armed force te ani hloma mizoram khothen khachu heng mithren khatte wang hian anchi ai hlea khomalbik lockdown anom tanual mai state puma lockdown kha zalen mek ani lain mizoram khothen khata ero complete lockdown kalpui mek ani hei community ya kanlu lo nana village level a thunei tu te ruam manna te po ani mel state danga duty le state dang atanga na thok tura ron ho then khachu anmani force lamin quarantine facility annei awangin Mizoram Sarkarin ayan pui vaklawa en pui ngai tura ngai po anilo mase quarantine that anilo baka anom na nai khochunga te po anluta tin khochung lammi te point ngai thatakin antlo po mase hengzinga mithren khachu covid-19 positive anni ti mu chua anni tanual maya tundin huna hian Mizorama tual chunga hri in kaidarna athlen pal alhom hle ani mi pui te po tunma zong aya kanfim khurle zual atul hle ome tichuan NDTV chuan voin tlailam dar nile minute somthum pasari khan India enthaknan ladaka CCTV4 anvuati India Army hroi tu ten anfin fia thu anon puanga rinhlel angein India Army te enthaknan anmang ani China antol kira mase India tana laum thaitak CCTV4 hi anlo bun fel thapa engtiglai pon India Army te chetvel dan thi thlai thei reng na tur hetiang thil anti hi bum mang ani na tarlan na ani ome galwana CCTV4 anda hian eng angin nge na atho theile CCTV4 hi China Central Television Channel paruk zinga pakhat ania he khol hian tha alakwala boruaka signal thon chuakin China ramchung atangin he channel kaltlang hian CCTV4 in tha alak te hi anlo muthai vek don ani NDTV chuan ni jan khan China CCTV4 in tha alak te antarlang ani ti anpuanga nimin maya antol hnunga mase India Sarkar how tu te ngai thalovin Air Force ta chu inring renga omtura ancha thokha anti sualo China hi alanga tolkir ma se he ankhol nuchia awang hian buaina thar kanma chonle mai thai bok ani NDTV chuan he khol hi sea level atanga tea fit sing khat sangli aya sanga da ania Galwan Valia India Army Patrol Point Sompali le India helicopter te tummunba ka Army duty post te po atha ala theiveka channel community lama picture then khat CCTV4 in India Army te mun male anmani tha alak then khat in lo changdon nia voin hi July ni sari ania China rama thil thleng hian beng aver riau hlom mai kumsang kha jathum samli pasari October tha Europe vela hrileng bacteria ina athlen natna bubonic plague tia ansoi mitam takin anthi puile hunrei tak chung ngong nei zui tu anhua black death tia an kauzui tak chu China mishingin an kaiti muchua ani he hri hian khovel aron thron voi khatna ani lawa kansoi angkhian sangkha jathum somli pasari khan Europa anveitana hri adar zela black death awang hian Europe ram mi pui zongjong atanga chutin za somthum atanga za somrukvelin anthi pui ni in chut ani hena na hri hian khovel pum population athak danglam dora khovela mihring cheng maktaduai zali somsari panga velin antlem phanin Wikipedia lama tarlan ania he hri alen masak hian sazulamchi atanga mihringin ankainin hriat ania chu hrilhom takchu Chinese health official ten Nimin Khan anpuangti BBC chuan antarlanga Economic Times chuan China in bubonic plague veimi pani anmu chua awang hian 4 level system alert anti chuak ngal towa ramsa le ransa ei phal anilawa sapela chuale eite
sathon chuale ram chunga in thon ton te thlengin a khap ngal vek ani he hrivei an mu chuate hi inner mongolia te ania henat na laka inveng tur hian engsama eilo ahim berani economic times hian an tarlan danin he hri hi covid-19 nen hian ain kai chhon theidan ain angdewa ma se taksa in sik atang ringot ero chuan in kai thei turangai anilowa respiratory droplets atangin mihring le mihringa in kai chhon thei ani kumsang ni somni hian enge lo thleng zel don le kum thatak chu ani lo top maya kan hun ton mek po hun thatak chu ani lo chianga he hri hi china hian ahmet mit theilo ani chuan khovelin kan tur na sale don hle ni in tarlan ani covid-19 angthovin anat na po hi thok na lama harsat na thlen tu ania pneumonia chikhat angdeu ani mithiam ten an bai seina atang chuan nat na thlen tu hi virus ani lova bacteria ani awangin antibiotic manga aveite po enkol dam thei an bai sei ma se coronavirus kha bai seina tam tak an nei ebola dam doi remdesivir te kha mantlak tura an ngaya ma se novel coronavirus alaunia coronavirus dangte anglovin alawin siam danglama tunthangin kan boi phata ani hi he hri bubonic plague po hi mutate bacteria ani lo ram beiseila china hian an me mi theibo beisei phot teang anat na veitu te turna arab thak em awangle thi pui an tam em awangin black death tia amingbu ania he hrilen masak hun lai khan dam doi lama thiamna ala sang lo hlea thi pui po an tam hle ani tuna hian enge kan andon china hian thup thren anei lea china atanga ramdanga apu chuak le ani ro chuan khovel pum kan buai dan tur hi soifia theipo ani lowang heti lai hian china lama bok al jazeera chuan ni zan khan chinese law professor pakhat chuan Xi Jinping chu coronavirus trileng chungchanga adem le ani ti article aziaka heiba ka hian professor hian china president chuan a thian tele a tho puitenen mi puite noi che in ro arel ani ti na puwa china sarkar thunei tu ten he professor hi anman ngal ni in tarlan ani dan lama mithiambik professor Zhu Zangrun anga china sarkar diklauna le social na langtlang taka thujiak ti chuak hi anom ngai zen zen lowa Xi Jinping hian china ram dan le in kai hruaina ta chu adu dan danin ati danglam ani atia tarlan danin thotan ni jing khan police somni vel localin anman ani ti athrian pa aming tarlan lo chuan Al Jazeera report ape ani china president chuan sarkarin anman chan hi athujiak zongjong hi awa in thudik lovek ani wang ani ati professor hian athujiak hi lekha a jiak lovin overseas website host pakhata jiakin apho chuaka virus lo chuana Hubei province chu GI takin asiama chu chuan buaina achok chuaka china in real bolna systema nasa takin ngong anaita ani ati chutiang ania wang chuan virus chungchanga thupuang zar tu te chunga dan khau tak apuanga chu thupek khau tak awang chuan sarkar mi tu po civil mi laka an huang tawa uhana virus dardan le dinmun puang zar tu chu anman zelmayani ati Al Jazeera hian an tarlan zeldanin professor hian athuzia ka hian kumin sangni somni mei tha china in annual parliamentary meeting ati khotlai ma chia khan Xi Jinping hian china chu cultural revolution nukir le atum ni in apu bok Sarah Clark Al Jazeera reporter Hong Kong a mek chuan thotan ni nimin khan china hian professor hi anman ngeyani ti aron nem het bok reporter hian phone call mangin police nen anin bia police te chuan law professor hian no chizorna hral turin meichia mi aman khom ti in anpu thu asoya ma se professor thian tha te hian shrileng awanga meichemang angta chu lom takin aina alo lom luta shrilen lai ani awangin chen ho vek thei ani lawa an in nuaya a chen tira chung te po chu hri akian deuh nu khan an hole vek to ti an soi ve thung bok Xi Jinping an nuaya hian china mi puiten an ngai dan zalen taka soi thei lo turin khuwa khirtlat an nia
thoi pik takin China mi puita chu Communist Party ro rel hnuaya an kun mek ani ti Al Jazeera hian an tarlang Chinese law professor Zhu hian ro rel na pang ngai aom lova Xi Jinping hian adu dan angin dan ta chu athu hnuaya ada sarkarin in rel bol dan mumal anei lawa president hian apawar adu dan danin amanga China hian chu kantuar na sato hle ani atibok Professor Anman Takhi China Institution lian le sang berta jingami Sinhua University ya dan lama mithiam bik law professor ani hello professor chunga China in thil ati dan hi ngun takin han chui zui taila Wuhan atanga virus lo chuak chungchanga po khan thup tamtak an nei hi atirin hlel om zual til bok coronavirus whistleblower anti mai ta chu the me angmain an thom hriat zui tur omlovin an re wang hlom mai ani kha heti la hian China a Jiangsu province chimthlang lama Guizhou thingtlang kho pakhat bulmaya tlang atangin dragon out hom angmaya rap thak an thria he video hi social media hranga adar chaklea mase social media adar tak chiam awang hian tunmaya thil thleng ero anilo jun ni somni sang ni somnia thil thleng kha ani toa China hian hubbo atum ani mai thai China social media platform pakhat atangin aput chuka khovelin kan lo hre ve ta chau ani ti chuan thil kan hriat tak nial nuala wangin thil thlendan kim changjokin ron soilan katum don ani China chuan jun ni somni vela tangkhan mi pui anchi aina sahle toa Chinese application atanga leak outin July ni thum khan he chanchin hi Daily Mail UK chuan andonga Daily Mail hian an tarlan danin China mi puita hian dragon out thom maktak an thria khoyatanga he thom hi lo chuak nge tin mi pui an tlan khom na salea mase alo chuana che hi an hre theilo nin an tarlanga Guizhou khomi pakhat chuan tlang atangin he thom bengcheng le rap thak tak mai hi alo chuak thut maya khomi puita chuan mak kan tin angai na kan hrelo hle ani ati Daily Mail hian an tarlan danin mi sang khat chuang fe ta chuan he thom lo chuana hi khoilai mun nge tin thom lo chuana lam nia an hriat pan hian an tlan khoma ma se eng thom nge ti an hre theilo atia mi tam tak chuan dragon ram thom ni in an ngai a then chuan sakai in khro sa thom ni in an ringa ma se hei hi anilo ve in an soibok Chinese mi hetilama thiam na bik nei then khat chuan savate chi pakhat ring taka ram ani antipeka mase tuman an oilo ni in an tarlang he thom mak tak mai support thian Guizhou tlang chip chu apuak dar tavek mai ani antibok he video hi social media lama adar nuala wangin tarlan to angkhan thil thlen dan le amun te hi karon tarlang ani ti chuan tual chung thunei tu ten road block an siam zui ngala mi puite an hnot kir ni in tarlan ani mithen khat chuan lir nging tur in tham thom le tlang kang tur in tham thom emo leimin tur thom emo ani mi puite hian an ringa mase ani lo ve ni in hriat ani Bible in asoi angin pathian local le na tura warning niangai anom boka then khat chuan innocent people spoi soilo mi pui tam tak China Communist Party hian anti hlum toa hrem mun kongka in hongin hrem munatanga thom rap thak lo chuak ani anrin thu an soibok mase heng zongjong hi mithiam ta chuan ani lo vek ni in an thria Harry hian soitum anei ni in an soya Chinese vowel chihrang alamri ni in an soilang Kuara lamin an tarlan danin Harry hi an zirna salea Chinese alphabet ati rig ngai thu chu an soiloma mase horop malte te chau asoilana wangin asoi tumber hi hriat thiam ahar sa hle ni in an tarlanga Harry zirtu then khat chuan China warning message ni in an hriat thu an soya then khat chuan French alphabet then khat alam ritela rem khom hian ancient Chinese language sa chuilutin China malam hun hrilok na thu thon a anga mase eng thu nge ti hi arem khom tu zirin adang lam na sa hle thei ani antia mase rol tlang taka anpom thei omchun ero chu alphabet lamrik anaya ram sa ram anilowa
musical instrument le manro dang manga heri hi siam chop ani lo ti hi anpom tlang vek thung ani eng message nge ania eng thu nge soi atum berti hi khovel mun sang sanga anjir chiang mek zel nin tarlan ani a video hi chu social media lama adar na satwa lo mu ve lo le endu inom chuan comment lama lo sei ula video hranin channel a hian kalau da don nia